iya silaturahmi gitu. Supaya cik harapan nah ini kayak lucu cenah. Ya sebentar ka ieu nu kan jarah gitu. Nyaho dia. Dia situ teh tadi ka bumi cenah aya akang nawe cenah gitu. Heeh da situ dulu di dieu. Heeh. Dah guru marang tua di rumah dulu. Oh, serek. Bugis dah. Oh, pakai. Kau macam ayam sebelumnya. Dicek dia pun ada kontak. Aya dulpanan di dieu nih. Coba loba. Dan make serek ngulup jengkol ame teh bau teuing. Make kopi. Tarik we. Oh boleh tak? Oh.